I tvojom zemljom i tvojom pučinom jug se s burom kroz vjekove bori. I žita ti zrnom proklasala već u klici korovom pogane. Šaruge se pod kamenom legu, a orlovi vedrinom krstare. Svud su naša groblja rasijana, sloboda je žrtva kroz vjekove. Polja tvoja sva su svetilišta, tvoje gore crkve i oltari, tvoj su temelj zgašena ognjišta, mrtva djeca tvoji neimari. Koga rodiš žrtvom ga zadojiš, koga gojiš smrću ga pečatiš. Kroz slamanje doba i svjetova sva su tvoja djeca mučenici. Al nad tobom kad se nebo slama, kad se zemlja ispod tebe smrvi, ti tad ljepša rađaš sebe sama i uskrsneš iz vlastite krvi. Majko strašna, gnijezdo zatočnika, zemljo divna, majko mučenika. Pred našim očima redaju se prekrasne narodne nošnje pridošlih seljaka iz svih krajeva Hrvatske. Državni poglavar dr. Ante Pavelić upućuje se na tribinu na povijesnom trgu Svetog Marka, sa koje prisustvuje zajedno s članovima državne vlade, Hrvatskog državnog sabora, predstavnicima građanskih i vojničkih oblasti, te diplomatskog zbora i izvanrednih izaslanika prijateljskih naroda, svečanom mimohodu građanstva Zagreba i mladeži, koji je trajao 4 sata. Svečanost je započela pjevanjem državnih himna brojnih hrvatskih pjevačkih zborova. Hrvatska zemljom mila sviće dana tvoj, Zadudaška hrabra vojska za te bije boj. Zadudaška hrabra vojska za te bije boj. Sveučilišni stožer pred Zagrebačkim sveučilištem prije polaska na Markov trg. Stožernik Zdenko Blažeković predaje poglavniku dar u ime sveučilištaraca, kojima se poglavnik upućuje govorom pred dvorom na Markovom trgu.
Sam dan 10. travnja 1942. poslije podne na športskom igralištu Konkordija priredila je ustaška ženska i muška mladež svoj svečani čin kojemu je prisustvovao poglavnik u pratnji državnih oblasti i mnogobrojnih gostiju i izaslanika. Upravni zapovjednik profesor Ivan Ošanić drži govor mladeži koja iza toga stupa u svečanom mimohodu. I hrvatski športaši koji su proslavili hrvatsko ime na športskim arenama željeli su također svečano proslaviti ovaj povijesni dan mimohodom pred državnim poglavarom. Snimatelji Državnog slikopisnog zavoda obišli su toga dana i ostale pokrajine i gradove. Gdje god su došli, isto svečano raspoloženje naroda. Kako se vidi, sve pokrajine pridružile su se svečanostima ovog velikog hrvatskog blagdana. Svugdje je narod u pokretu, u veselom raspoloženju i oduševljenju. Plodna Slavonija, grad Osijek. U njoj se odrazuju prekrasne i bogate narodne nošnje. I manja skromna mjesta koja čuvaju povijesne uspomene pridružuju se općem veselju i oduševljenju. Stari i dostojni grad Varaždin. Sretnije nego ikada priključuje se svečanostima Bosna ponosna.
stolice Bosne, Sarajevo. Oduševljenje stiže do obala plavog Jadrana, u Dubrovniku. Ali se hrvatske zastave viju i u istočnim krajima Hrvatske. Zemun slavi od jutra do mraka. Noćna bakljada. U istočnoj Bosni beskonačni pregled povorka vjernih građana, seljaka, domobrana i ustaša svjedoče svoje vječno i nepromjenjivo hrvatstvo. Vratimo se u glavni grad. U predvečerje poglavar države otvara novu tramvajsku liniju koja vodi do novoizgrađenog naselja radničkih kuća Ante Starčević. Poglavnik vozi tramvaj zajedno s jednim starim članom Hrvatskog radničkog saveza, saveza kojega je on osnovao godine 1920. Kod predaje ovih radničkih kuća poglavnik uručuje povelje vlasništva. U nizu svečanosti dr. Ante Pavelić otvara veliku zakladnu bolnicu na Rebru te ističe važnost narodnog zdravlja, zapostavljenog kao i sve drugo za vrijeme tuđe okupacije. Vrhunac svečanosti 10. travnja dostigao se svečanim mimohodom održanog na trgu kralja Tomislava, okićenim državnim zastavama i zeleninom oko postavljenih tribina za predstavnike vlade, sabora, vjerskih zajednica, dužnosnika i stranih izaslanika. Vedri proljetni dan i šarenila hrvatskih narodnih nošnja na tribinama
Svečane odore visokih časnika i diplomata davali su posebni ton ovom činu, u čiju počast vojničke jedinice prijateljskih naroda otvaraju mimohod, da se zatim na čelu pukovnika Matije Čanića poredaju hrvatske postrojbe. Počasna postrojba dočasnika ratnika sa starim ovičanim zastavama. Vojna akademija, pješački zdrugovi s ratnim oružjem, konjaništvo, gorske hitnice, časna radna služba, motorizirane jedinice, ustaške i domobranske postrojbe.
10.10. pozvao sam u vojsku 17.6. I onda sam, razumiješ, stupio u domobrane, pošto, ne znam, nisam Pavelić nije mogao obući. Došli smo u Varaždin kao vojnici, u civilu malo zanimali i onda nas došli Njemci, pregledali doktore koji je bio sposoban, sve upućeno za Njemačku. Kad smo stigli u Njemačku, došli smo u Nikolsburg, na granici Česke, tako. Tu je bio jedan lager, Kriegsgefangen, razumiješ, logor. I tu smo obučeni, tu smo zanimali 2 mjeseca. Dok smo bili u karantini, kad smo poslije završili tu karantinu, onda smo prebačeni svak na svoju specijalnost. On je bio u artileriji, on je bio, razumiješ ti, kako bi u avijatiku, razumiješ ti, u flakovi, oni u pišadiji. I onda kad smo završili obuku, osnovala se divizija. Divizija, vražija divizija, ja sam pripao u pišadiji, razumiješ ti, esta grupe cvote Zug, siebte Kompanie, cvote bataljon, razumiješ, Trender, siebte Regiment, Teufel Division. I onda sam, razumiješ ti, kad smo došli, završili obuku u Njemačkoj, došli smo u Zagreb. Kad smo došli u Zagreb, izvršili paradu i upućeni odmah u borbu. Stupili smo u borbu 43. na prvi 43. tako je, prvoga 43. Vojničke svečanosti u Mostaru predao je poglavnikov izaslanik zastavu proslavljenoj Hrvatskoj 369. pukovniji. U Hrvatskoj je odmah oformljena Hrvatska ojačana 369. pješačka pukovnija, poznata i kao Staljingradska legija. Poslije kratke obuke u Njemačkoj, ona se već u listopadu 1941. našla u teškim bojevima sa sovjetskim snagama. Hrvatska pukovnija slijedila je ratnu sudbinu 100. njemačke lovačke divizije i sastava 17. armije grupe Jug. Za rat na istoku prijavilo se čak 6.000 dragovoljaca, iako je pukovnija trebala samo 3.865 boraca. Mnogi su motivi bili u igri, od dvostrukih primanja i avanturizma do iskrenog vjerovanja u pravednost odmazde nad boljševičkim zlom. U širokoj ruskoj stepi i u kaotičnom ambijentu zapaljenih gradova, hrvatski legionari pretrpjeli su osjetne gubitke. U mnogim bitkama iskazali su se kao hrabri borci, pogotovo u onoj za zauzeće Harkova. Tada je pukovnija posebno pohvaljena. Nadporučnik Bakarac prvi je hrvatski vojnik odlikovan željeznim križem. Izgubljeni odred u moru njemačkih divizija krvari u neprekidnom maršu prema svom zadnjem odredištu. 3 puta su stizale toknatne bojne, ali broj boraca bio je sve manji. Krajem rujna 1942. hrvatski su legionari ušli u Staljingrad, oko kojeg su se dograbili vojni prestiž i sujeta obje zaračene strane. Svakodnevni žestoki okršaj u razvalinama grada, Mamajeva kurgana, a posebno tvornice Crveni listopad, brzo su prorijedili hrvatsku pukovniju. Borbene linije bile su na dometu ručne bombe. Za isti položaj u jednom danu jurišalo se i 12 puta. U upotrebi su bacači plamena, strojnice i noževi. Nadporučnik Svoboda probio se 29. listopada sa svojim ljudima do same Volge, ali to nije bila pobjeda, već početak kraja. Kad je sovjetska ofanziva zatvorila obruč oko Paulusove 6. armije i 369. zvana Čortova ili vražja pukovnija bila je osuđena na propast. Oko Božića 1942. za borbu je sposobno svega 108 vojnika. Svežanj odlikovanja iz Zagreba bio je veći od brojnog stanja pukovnije. Božićna su drvca ponovno zasjala u svjetlu svječica kao simbol mira i tihe obiteljske sreće. Božićni pokloni spremaju se u Zagrebu, 1000 km od fronta. Hrvatski slikopis prikazuje obitelj koja s nadom gleda fotografiju oca legionara. Je li živ ili mrtav? Svi članovi obitelji kod kuće. Najvjerojatnije i njega odnio bijes Staljingradskog pakla.
Pokloni iz Zagreba nikad neće stići na odredište. Ipak, borci 369. pukovnije ostali su na svojim položajima do samog kraja. U vrijeme kada dnevno gine 1500 njemačkih vojnika, zadnjih 40 legionara sposobnih za oružje odlazi u borbu. Achtung, ich rufe noch einmal Stalingrad. Hier ist Stalingrad. Hier ist die Front an der Wolga. Bez hrane, po najjačoj studeni, legionari su odoljevali neprijateljskim napadajima sve do njemačkog sloma krajem siječnja 1943. Rijetki preživjeli pali su u rusko zarobljeništvo, odakle ih se još manje vratilo. U uzavrelom kotlu Stalingrada, već u prosincu 1942. završio je i laki prijevozni zdrug Hrvatske legije. Od hrvatskih vojnika godinu dana ranije formirala ga i Italija. Za njegovih 1200 pripadnika više se nikad nije čulo. Istrošivši streljivo, bili su svladani, glasio je lakonski izvještaj njemačkog zapovjedništva. Pohodu na istok pridružila se i legija zrakoplovstva NDH, svrstana u 2 lovačka i 2 bombaška jata, s ukupno 400 pripadnika. Bombarderi lete na najtežim odsjecima fronte, pred Moskvom i nad Moskvom. Pojedinci bilježe 16 borbenih letova dnevno. Lovačka jata bore se za Kerč i Sevastopolje, za Rostov na Donu. Godine zaborava otele su sjećanju Cvitana Galića, koji je oborio 16 neprijateljskih zrakoplova, Matu Čulinovića s 13 i narednika Mikovića s 10 zračnih pobjeda. Na vojničkom vježbalištu u Sveticama na istočnoj Međi poglavnik je posjetio i veliku skupinu hrvatskih vojnika koji su kao časnički i dočasnički pripravnici proveli izvjesno vrijeme na izobrazbi u savezničkoj Njemačkoj. Na vježbalištu se nalaze i 2 satnije zastavničke škole i 1 sat poglavnikovih tjelesnih zdrugova. Poglavni govor predanim budućim hrvatskim časnicima i dočasnicima. Poslije poglavnikova govora izvršile su sve prisutne postrojbe pred poglavnikom mimohod. Najprvo pušku sam puka u Psunju. U Psunji, kad sam razumiješ ti u Psunju opalili pušku, onda smo najprvo u Kozaru,
satrali, pa smo otišli u Veliku Kladušu, pa satrali Veliku Kladušu, onda u Bikač, iz Bikača Grmeč, iz Grmeča na Jajce, razumiješ, iz Jajca nazad u Drvar. Očistili Drvar, očistili Livno i onda smo išli preko Šujiće, Duvno, za Jablanicu, treća ofenziva, tu se odigrala. Najteža bitka bila je u trećoj ofenzivi, a treća je ofenziva u Prozoru i Jablanici. Tu su partizani, razumiješ, sakupili te sve svoje snage i bižali za Crnu Goru, pošto su potisnuti skroz iz zapadne Bosne. Kada su došli do Jablanice, čekaj, Neretva je u 3. mjesecu bila jaka i velika. I onda nisu mogli na most, bili su domobrani Italijani, još su bili Italijani. Italijani su bili na mostu, pošto su Italijani slaba vojska, partizani su jako pritiskli i zarobili skroz sve Italijane. U to smo mi, vražija divizija, naišli i udarili na Jablanicu i Prozor, sotarali partizane, partizani se nešto pribacili, razumiješ, preko sklapova od drveća, bacili na rijeku i tako su prišli nešto prema Mokrom polju, prema Crnoj Gori koji su putovali. A mi kad smo došli, to je sve mrtvo i ljudi i blago i sve ono što zgolili, sve je to ostalo u Jablanici. A ono partizana što je otišlo za Crnu Goru, ono smo mi, razumiješ, išli smo neko kilometara odmah za njimom, pošto je general predvidio da je to 369. pukovnija mora sama goniti, nas je vratio gore za Maglaj. Ali tu su bile gorke bitke, tu je i civila, i partizana, i Italijana, i svih vrsta izginulo u Jablanici s tim što su avioni njemački, italijanski pukovali. I civile i sve što se našlo u Jablanici provalo. To je bilo mrtac za mrtac, razumiješ ti. I tako je ta treća ofenziva završila, mi krenuli za Bosnu, a 369. za Crnu Goru, za Sutjesku. Kad je završila bitka na Jablanici, razumiješ, onda je general Šreker naredio da se povučemo mi u Maglaj u Bosnu, 370. regimenta. 369. otrala je za Sutjesku. Bili smo neko vrijeme u Maglaju na odmoru, i onda su nas četnici počeli napadati i napali smo mi njih. Tako da smo ih srušili u Ozrenu i protrali skroz preko Drine do Amkjeska. Po završetku te bitke odmah smo se vratili nazad u Maglaj i od Maglaja opet prekomanda za Sarajevo i Sarajeva u Romaniju. I kad smo došli u Romaniju, satrali smo Romaniju, protrali do Višegrada. Od Višegrada se vratimo opet u Sarajevo i primačeni smo iz Sarajeva za Dubrovnik, Ston, Pelješac i ovdje pomorske ove krajeve. Razumiješ ti? I sad tu smo mi to završili, mi smo onda po Bosni ganjali i dalje i u ovoj Bosni oko Vakupa, Sarajeva, razumiješ ti, kako se zove, moram izdavanja, to urak, mater. Nije to samo bilo na jednom mjestu, ako si očistio, partizani sa opet povratom. I onda smo, razumiješ ti, eto, kad je završila treća ofenziva, išli smo za Maglaj i to očistili četnike gore do ovoga Amkiješka i poslije se vratili u Romaniju, očistili Romaniju. I onda kad smo očistili Romaniju, upućeni smo preko Mokra polja za Kalnovik, Gacko i u Gacko smo neko vrijeme ostali. S tim pokazali se partizani tamo, onda smo tamo išli skroz prema Crnoj Gori, Kobelna Glava, Bileća, tamo smo vodili bitke skroz, razumiješ ti. I onda kad smo tamo i to očistili, onda smo vraćeni u Stolac za Pelješac. Pelješac smo očistili od partizana i ostali tu možda 1 mjesec dana. I kad smo ostali tu 1 mjesec dana, razumiješ ti, počela je jaka borba oko Dubrovnika. Ubacivali se Englezi tenkovi i mi smo otišli tamo neko vrijeme
tukli se i razumiješ ti, poslije smo se vratili preko Vukova klanca za Široki Brig. U Širokom Brigu boršćovali 1944. kada smo boršćovali na Širokom Brigu, nakon mjesec dana napanu partizani Široki Brig. I tu smo bitku vodili, razumiješ, Široki Brig i Široki Brig, pa ja sam ranjen. U lijevu ruku, evo mi metka i danas u ruci. Razumiješ ti, kada sam otišao u bolnicu, onda sam izličen da kako, metak je ostao u ruci, mene rana zaresla i nije sam bio invalid. Vratili smo nazad, malo prije sam rekao, u Kutinu. Iz Kutine smo onda vodili još žešće borbe s tim što su partizani dobili i avijaciju, i Rusi došli, prebacili se preko Mađarske, preko Budimpešte, bacili se već na tunel i onda smo vodili borbu Kutina, Sveti Ivan Zeleni, Sveti Ivan Žabnjak, Čazma. U Čazmi je najžešća bitka bila. Napali nas Rusi, mi smo ogorčeni se borili i tukli, razumiješ ti, i jedan put, razumiješ ti, morala je da pada, nastavili smo povlačenje od Čazme preko Marije Bistrice, Starog Sarjeva i od Starog Sarjeva Vukova Klanca, u Zagorju Klanac, onda smo iz Klanca povukli se u Stubicu. Iz Stubice sve pod pritiskom Rusa i partizana povlačili smo se na Krapinsku Toplicu. Iz Krapinskih Toplica prema Celju. U Celju tu je izginulo najviše Rusa Čerkeza. Kad smo mi išli, morali smo u proboj se baciti i mi iz Celja ošuvat sam. Borbe od Zagreba do Celja, non stop, mi smo bili u odbrani, a partizani nas napadaju, jel tako? I Rusi, partizani, Bugari, sve jedinice, osim nas i Njemaca, mi smo bili Njemci skupa, razumiješ ti, kad smo došli u Celje, u Celju su prvo probijali se Rusi Čerkezi. Pošto su izginuli, nisu se probili, u tom smo mi vražija divizije našli. I onda kad smo došli u Celje, komandant je prebacio pješadiju u proboj. I pješadija koja je stupila u proboj, mi smo razbili partizane i iz Celja prema Dravogradu probijali se dalje. Pošto smo mi probijali se dalje, naišli su kasnije tenkovi, prištapske jedinice, to je u Celju ostalo, zarobili partizane. A mi koji smo se bacili kao pješadija, mi smo se probili prema Dravogradu. Iz Dravograda preko Slovenije u Blajburg. I kad smo došli u Blajburgsko polje, čuješ, tu još nema bitke, nema ništa, tražili smo da bi se probijali dalje iz Blajburga preko polja, da bi bacili se tamo Englezi i Francuzi, koje tamo ja ne znam. I razumiješ ti provali da bi se probili, Englezi su postrojili tenk do tenka koliko je god Blajburgsko polje široko. I ne da se nikom probiti prema dalje u Austriju. Onda su nastali pregovori da kako, razumiješ ti, mi smo se nadali da će nas propustiti. One koji su propustili, one su i vratili opet, privarili svakoga, razumiješ ti, i vratili nazad opet naše Hrvate koji su probili oko 40.000 momaka su probili se i vratili nazad opet u Maribor. Tako da su svi stradali kasnije u Mariboru. I mi onda kad nismo se mogli probiti, ostali smo tu dan, dva, jednom puta preko radio stanica viče svak, rat je gotov, razumiješ ti, bacite oružje, nisam znao kada će to baciti čovjek oružje, kad ne znaš sam, razumiješ, jedan put naredio. Pošto smo bili na Blajburskom polju, izgubili smo glavne oficire, jer razumiješ ti, jedino što su nam bili tu i komandiri četa i komandanti bataljona. Pošto i oni nisu mogli više dobiti naređenje od glavne komande koja je ostala u Celju, razumiješ ti, oni su se skamenili kao i mi, jer tako čekamo šta će biti. I onda smo vidjeli
Kad jedni bacaju oružje, vojska, drugi uzimaju kao Boban i drugi generali koji su bili tamo s vojskom, oni su pokušali preko planina, preko Alpa, probijali se i probili su neki, jel? A mi, čekajući komandu, razmišljali su, ostali tu. U jednom pokazalo se, rat je gotov, razmišljati baciti oružje, počeše partizani koji među nas ulaziti, rat je gotov, baciti oružje, idete svak svojoj kući, razumiješ ti. Mi više smo se izgubili, ne znamo kud ni šta, nego svak sebe gleda kao kućako, nema više ni komande, ni ništa. Za to vrijeme u Koruškoj, engleski zarobljenički logori puni su ljudi. No čini se da su spokojni samo oni iza žice, jer Britanci još uvijek imaju problema s partizanima. Tito, naime, naređuje svojim armijama najveću pripravnost na granici. Feldmaršal Aleksander u izvještajima napominje da je bojna gotovost već značajno narušena opterećenjem zarobljenicima. Među tim zarobljenicima i izbjeglicama, kojih prema britanskoj procjeni ima 200.000, u logorima se nalazi i 25.000 Hrvata. Po Sloveniji oko Maribora, Ljubljane prepuni su zarobljenika, a prema izvještajima vojnih obavještajaca iz zarobljeničkih grupa ratni zločinci su već izdvojeni. Dakle, u logorima su ostali ratni zarobljenici, razoružani pripadnici neprijateljske vojske prema kojima je po međunarodnim dogovorima propisan određeni postupak. A kako se prema sjećanjima tadašnjih zarobljenika u logorima oko Maribora provode međunarodne konvencije na koje su se kod Blajburga partizanski predstavnici pozvali? Na savezničkim dogovorima, osim povlačenja, dogovoreno je i izručenje 50.000 kvislinga iz zarobljeničkih logora. Mnogi i danas ta dva događaja stavljaju u uzročno-posljedičnu vezu. Neki, doduše, i danas misle da to nije bilo političko, već administrativno rješenje. A za prvu grupu određeno je 12.000 Hrvata. I oni napuštaju logore, a u skladu s naredbom njihovo novo odredište nije im otkriveno. I onda, razumiješ ti, nema više komande, onda se odlučio svakako ko zna. Ja se odlučio, našao sam našoga čovjeka ovdje od Sinja, koji je bio oficir u avijatiki. I on meni govori, baci uniformu, njemačku, neće daleko. Razumiješ ti, ja sam poslušala njega, on mi da nešto avijatičke, hrvatskih oficira, ne oficira, vojnika, razumiješ, neka dva komadića robe, ja sam tu robu bacio, njemačku, samo nisam još bacio paš Air Canis marku, jer znam da mi je to sve bilo glavno, jel? Kada sam, razumiješ ti, to završilo, to, razumiješ ti, upadoše partizani i već se počelo ljudi, razumiješ, s Blajburškog polja sukat u kolone, oni u pravcu svom, oni u svom. Ja bižim prema Mariboru, pa onda dalje, da kako će. Sreća je ta što smo jednom put mi se organizirali, vidjeli jedan autobus i upali u autobus i upalili autobus, istavili ga iz onoga mokrog polja i sili u autobus, putovali smo skoro cijelu Austriju, prišli u Sloveniju s autobusom. Jedan put ustališe partizani u autobus, momci izlazite vanka, vi ste zdravi, a ovo je za voditrenjenike i druge, on to lipo govora. Kad smo došli u Sloveniju, tamo smo onda, ajme rabi, ti smo izbašli autobusa, odmah u kolonu. U koloni tera još nije bilo gorki, bitki, ni ubijanja. Kad smo ušli u kolonu, onda je bila rađa. Razumiješ, onda ni se pita ko je bolesan, ni ko je mora ništa, ko je ostao zadnji, toga samo manu, partizani poubijaju sve redom, ko je redan, svati se na vodu, manje ga, nema ništa još u koloni, oni s konjim, a mi pješke trkon. Ko je izdržao trkat, taj ostaje, ko nije ostaje od Slovenije granice pa do Maribora i od Maribora prema, ne, od Dravograda. Razumiješ, od slovenske granice do Dravograda. Razumiješ ti, a od Dravograda nema ni gora. Onda je bilo ajme.
Kad sam ja u Sloveniji vidio šta se radi, a ima sam isprave uzas. I sad partizani dio koga kontroliraju, znaš, ustavu šta imaš, propremaju, odnese sve. Satove, ručne, prstenja, šta imaš ovako, pare, a sve odneseš. Onda je meni bila glava najtežoj opasnosti, bojim se da mi nađu u pašoš, ne paš, vojnu knjižicu, solmuk njemački, kako ti kaza, to je solmuk, to je knjižica, a Erkenus ti je marka bila, svakome vojniku visla vrat, tu ti je krv, kako krvnjaš, 0, A, B, C, jel tako, i onda razumiješ ti broj diviziji. I sad ti nemaš lagati ako to, a u solmuku ti je pisana svaka bitka glavna, u solmuku piše. Ja, kad smo bili u koloni, nisam smio izbaciti. Kad sam došao u Dravograd na most, onda sam bacio i solmuk i Erkenus marku u Dravu. Tako da ne mora me uvod nikako, prvo me nije našao u džepo, poslije ne mora me uvod kad sam bacio, da sam bacio na zemlju mogao koji partizan uđe, a kad mi naša nisam bio, ne bi daleko išao, 10 metara, mora biti u glavi. Kad sam to bacio, onda sam ja došao do sebe. Onda smo iz Dravograda pomalo putovali prema Zidanom mostu. Kad smo došli negdje oko Zidanog mosta, tu su partizani ugonili u jedan zaljev koji sliči na broj U, jel tako, Drava teče pa svrće se na broj U, ovdje je pošla dole pa smo vrati opet ovdje. U taj zaljev kad smo ušli, onda su oni postrojili mitraljeze i koja god da udarna divizija naišla domobrani i nas ono po onom polju. Jedan je metak ubija, ko zna koliko ljudi. Kad sam vidio da ljudi padaju sve redom mrtvi, ja sam legao i tako nisam ja sam, bilo nas je na iljede. I legli, razumiješ ti, tu su oni pobili, a šta ću ti kazati kolika je vrpa izgledala, mrtvi, kad su nas istrali iz toga zalijeva, razumiješ ti, dalje na cestu, ko zna koliko to palo, na iljede, razumiješ ti. Kad smo izašli ono ko je živ i mora ići, istrali nas opet na cestu i onda oni da konji da mi pješke. I sve tako sam trka iz Dravograda do Marivora, koja izdrža i nije se svraća ni pi vode, ni lestik, ni čučin, ni šta ti ja dan. To sve pobjeda. Kad sam došao u Mariboru trka. Znaš šta je trkanje, kako se jajnici trkaju od ovaca? Razumiješ ti, broj 1 logor, tu ulaze Ustaše, SS divizija, Princ Eugen, Vražija i Njemci. To ti je najopasnije te jedinice. Tu nema na meni uniforme, odmah nakon uniforma tu ga svraća, ili Ustašu, ili Njemca, ili ko je pod njemačku uniformu, broj 1, broj 2 i 3, logor koje tu upa, tako će vidio nije. Ja sam upao u broj 8 logor. Kad sam upao u broj 8 logor, došli smo ovako oko 3 sata popodne, upali smo u taj logor broj 8. Tu sam našao pokojnoga svoga brata, on je bio domobranin i tu je išao iz Sarajeva i sa svojim doktorin i komandom, razumiješ ti, tu sam njega našao. Tako smo ja i malo porazgovarali. On kaže da ideš i ja nisam tio. Ja sam odlučio se, razumiješ, s ovim vojnici što su bili u Bajnoj Luki kao avijatičari, ja sam s njimom došao iz Blajburga i ostao s njimom. Jer sam zna jednog oficira je ovdje iz Glavice, razumiješ ti, koji je kazao da on surađiva s partizanim i njegovoj jedinici ne smiju partizani ništa, još je moraju da kruva. Ja sam se uključio u tu njihovu jedinicu, razumiješ ti, i tako smo ostali dan, 2 u logoru broj 8 u Mariboru. Jednu večer, ja kako sam došao umoran, nakon sam i gladan i umoran i sve, a davali su oni nam ista, šta? Njemački konzervirani krumpir, skuvani. I ne znaš od bacili otrovo, je otrovan, sam po sebi se otrovan, razumiješ, zato što je bio 5. mjesec, a sunce grije u ta krumpir, on vrije od temperature sunca.
Koje god taj kumpir pojio, vrće je preko glave. Ja sam bio gladan, gladan, ali ne smijem ga isti. I sačuva se da ga nisam nio, obno sam lega, to mi nije niko vjerova, a ja ti to i sad kažem da sam lega ka jedan do drugoga, ka pun logor ljudi, šta znam koliko tu ima jedan ljudi. Po noći se zašli partizani od jednoga do drugoga, pljačkali i poubijali, ujutro tačan 1000 vojnika hrvatski tu je palo. A ja se probudio, nisam, to mi niko ne vjeruje, da nisam čuo, a oko mene ljudi ubijali. U glavu i razumiješ ti ono popolju kako se zašli od drugoga, nakon koga je preskočilo, koga nije ubilo. Ja se nisam nisam se čuo. I onda razumiješ ti, kad se ujutro probudio i diga, ja turam onoga kolegu kraj mene, on vrta. Ja pitam jednoga šta je još malo dalje od mene, a šta je ovo? A ti nisi čuo, kaže meni. A nisam ništa. Sritanci, kaže, zašli partizani, kaže, noćas pljačkali i poubijali, eto vidiš koliko ima. Ja sam sutra vidio svog brata i on je bio pri toj komandi Domobranskoj, razumiješ, on mi je kazao da ima tačna 1000 mrtvi, naših tih hrvatskih vojnika. Tu sam ostao, tu noć, sutra dan, naređenje je ovome izglednica oficiru šta je surađivao s partizani da odmah krene sa svojom jedinicom iz Maribora prema Zagrebu u Prečku. Ja sam Šimon uputio se i došao iz Maribora u Prečko. Kasnije nazvanih križnih putova. Izručeni kod Blajburga, zarobljeni vojnici prolazili su ih najviše pješice uz stalno novu pratnju odmornih naoružanih partizana. Veliki broj nije stigao dalje od Slovenije. Ovi putovi zabilježeni su u sjećanjima ljudi koji su ih prošli, ostavljajući za sobom one kojima nije bilo suđeno da... 15. svibnja sa Blajburškog polja kreću natrag u Jugoslaviju kolone poražene hrvatske vojske. Englezi ih nisu primili. Prepustili su ih partizanima od kojih su pokušali pobjeći. No, na polju im velik broj zarobljenika i u bogatijim zemljama stvaraju katkad nepremostive poteškoće. U ratom, opustošenoj Jugoslaviji, nema hrane ni za pravovjerne, a kamoli i kako riješiti taj problem. Zanimljivo je pitanje tko je zapravo rješavao problem što s tim ljudima. Vojnici koji ih brižno vode očito imaju neka naređenja, ali koliko su ona precizna, a koliko improvizacije na terenu. No, svjedočanstva ljudi koji su prošli najrazličitije putove toliko su slična, mjestimično gotovo identična, da se u tom ludilu ipak nazire neki sistem. Dovesti ljude do odredišta, a ako netko i nedostaje, nitko neće zamjeriti, jer treba svima pokazati kako prolaze narodni neprijatelji. Do Zagreba već temeljito opljačkani, većina bez uniforme, bez cipela, bez hrane, na rubu iscrpljenosti. Zarobljenike odvode u za njih pripremljene logore. U Zagrebu ih ima 5, no najveći su Kanal, na mjestu današnjeg autobusnog kolodvora, i Prečko. Mjesta su ograđena žicom i okružena jakom stražom. Pokatkad dobiju hranu, kako kažu, s kojom ne možeš živjeti, ali ni umrijeti. Glad je velika, jedu olupine od krumpira, travu, lišće. Zavladala je dizenterija. Još uvijek ih nitko ne popisuje. Noću se čuje pucnjava, a danju uvijek netko nedostaje. Kakva im je sudbina? Ne znaju, jer o tome im nitko ništa ne govori. No logor se stalno popunjava novim kolonama i ljudima dovedenim iz grada. Za sve nema mjesta i opet ih tjeraju u kolone i ponovo na put. Tko ne može ustati, ostaje zauvijek. Mnoge žene koje dolaze do logora ne nalaze svoje, ali hranu ne smiju ostaviti. Kad sam došao u Prečko, tu jedinicu gonili odmah za Bajnu Luku, gdje su i bili za vrijeme, razumiješ ti, čitavog rata. I
oni su mene zvali da ide dalje, ja se javio za bolničara u Pretkom. Kad sam došao u Pretko, Metulove partizani, pri tim barakom gdje su bili naši ranjenici, to su svi ranjenici teški bili koji su izbačeni s Rebra, Šalate, Kunišćaka, šta zna još koje bolnice iz Zagreba. Sve je tu poslagalo pod tim barakom, to su ljudi živjeli najviše 80 dana, šta će živjeti od teški ranjenik, ni kreveta, ni likova, ni zavolja, ni doktora, ni ništa. Davalo bi na 260 ljudi u baraki, davalo na 40 litara griza od kukuruza, to nije bio ni pura, ni griz, sami brk od kukuruza. Ko će podijeliti na 260 ljudi 40 litara griza? Ko? Kako? Koliko čovjeka dopalo za ti to zna? Onda oni koji jači, skoči sa jadan, odgradi, ukazati, ti nemaš ni podijeliti, ni dati ovome, ni onome, razumijeti, oni koji se moga podignuti, oni jer toga poje, oni, ako bi ti moga prispiti pa mu da po jednu žlicu griza, da smo, ako nije mora umriti, gotovo umro, i tako. To je bila čovječe kugl. Tu 260 ljudi leži u baraki, ujutro sve mokro ispišano i da izvine švicarska, tako, oni koji još bio mora radi sebi, a ti se kad se ne mora dignuti, a ti moraš dignuti, i zakon da nema, ali ja ništa. I tu ja jedno sam ostao, razumijem da nisam mogao, kako bi rekao, ko će tu spavati među njoku, ja sam se bacio u hodnik na pločice ležati. Kad sam ja došao na pločice ležati, sad na govor ploči leži, ko će tu ležati, je studeno i ne mera se. Palo mi je na pamet, vidio sam jedan baraki broj 11, da ima pilotine gore, one pilotne među gredom što su ljudi nabijali, da je toplija baraka. Kad sam ja tu došao u tu pilotinu, da će donijeti sebi pa će tamo da spava, oni malo pilotni, ja gore nađem čovjeka unutra u pilotni. Taj čovjek čisti Zagrebčan, nema ni jedne ruke, ni jedne noge. Unutra nekoga ubacio, kad je on čuo da će stradat hrvatski invalidi u Pretkome, onda ga neko ubacio i sutra dan čača došla i otjera toga svoga sina koji je bio skriven u toj pilotini među gredama. A ja sebi izbacio, pilotini ležat ude i znaš šta mi je ta reka, taj invalid teški, šta nema ni ruke ni noge. Čuvaj se, kaže, oni koji viču, ovo je vojni okrug Sinj, koji je imao ovdje Sinjen, razumiješ, neka dođe, neka se javi, kaže, nek se javi, da će ti isprave i odmah putuješ kući. Jedni su se ljudi javili hrvatski, evo ovdje Sredošća Gugić, jedan kojega ja poznam dobro, javio se, ali nije kući došao. A ja poslušao ovoga invalida što mi je rekao, kad oni viču, ljudi ovi koji dolaze ovdje iz naših općina ili sela ili odbora, razumiješ ti, oni dolaze i viču, ko je toga i toga vojnog okruga, gdje on viče, ja idem na drugi kraj, tako da me ne pozna. I ja sam tako uspio, razumiješ ti, da sam stao u logoru u Zagrebu 2 mjeseca, razumiješ ti, uvijek sam bižao takvi ljudi. I poslije kad je ugonilo u Prečko sve ustaške familije, dicu, žene izgonilo iz stanova, pa je gonilo u logor, a stanove šta ja znam komu je davalo. Kad smo došli, završili smo to u Zagrebu, u Prečkom u logoru, razumiješ ti, kad ste ustaške familije došli u logor, nas odmah izbacili i od nas u Čemernicu. U Topolsko, u Čemernicu, razumiješ, selo je to blizu Topolskog, jer Topolsko je Banja, Varošć, je tako, u Čemernicu, kad smo došli u taj logor u Čemernicu, bilo nas je tačno 1060. Za 2-3 večere čuvali su nas partizani. Svaku večer pobiju, raspalu po logoru, pobiju 8, 9, 10 onih ranjenih i to. Onda je komandant logora vidio što se radi i smijenio te partizane i dotra neke naše mlade
što su bili domobrani, pa su odmah preključili u partizanske jedinice. Onda nije niko ginio, ali gineš šta nema šta isti. Kiša pada po tebi, svuklo te gola, nema na tebi ništa, odnijelo sve. Ono robice šta si ima, odnijelo oni partizani, razumiješ, go užici, gladi, nema ništa isti. Pa nema ništa. Vode na nas 1060 ujutro donesu jedan kazen i to ne iz Brila, nego neku lupu prokopalo, razumiješ ti, u polju, pa ta voda mutna, šta ti kad je moraš pit, razumiješ ti, pili smo tu vodu i tu sam ostao 24 dana, ja sam živio sa jednu konzervu gra, ovoga vriškoga gra. Imao sam neki komadi robe, pa neke ženske su napadale uvijek. Htjeli su da nas slače, domobrani nisu dali unutra, užicu, onda bi mi bacali pri kožice komad robe, a ona nam je dotada pribacu jednu konzervu gra. Toga su gra vriškaju. Nemaš ga di skuvat, ti ga skuvat, na sred polja, užici, kota, ne smije vatru, ne smije ništa. I onda sam imao još jednoga prijatelja, moga seljaka, koji je bio s menom u logoru, porobija Jozo, umro je, živio je i oženjen je bio u Metkoviću. I umro je, ima 2-3 godine, još imam jednoga kolegu živa, Bilobrka, on je bio žendar bivše hrvatske žandarmerije. I tako je on dospio s menom u logor, tako da i on, ta sam dva poznava čovjeka u logoru, jednoga svoga seljaka, jednog susjeda koji je u drugom selu. Razumiješ, tako smo bili i 24 dana, kad sam namirio tu u tom logoru 24 dana, tako da sam skupa bio tačno 3 mjeseca u logoru. Razumiješ, i na tom križnom putu. Razumiješ ti, i kad sam to došla amnestija da će nas raspuštati. I onda prozvalo je nas 1000, razumiješ ti, vojnika i ovi nižih podofcira, šta znam koji šta kakvi čin ima, a 60 oficira sami ostalo u logoru. Tako da su ti oficiri ostali u logoru, nas su pustili tačno 13.8. iz logora. A ja sam onda putovao kući 2-3 dana, tako da sam došao kući tačno na Veliku Gospu 15.8. Kad sam došao kući ovdje, onda sam se morao prijaviti odmah na UDBU i na Burzovada, kako bi rekao sada. I onda sam se prijavio na UDBU i kazali su mi da moram odmah oslužiti prisilni rad. Ja sam bio, imao 75 kila kad sam bio u bolnici u Zagrebu i u njemačkoj vojske, a kad sam došao kući, došao sam 45 kila. Onda znaš koliko sam, kakav sam bio. Nisam mogao raditi, te ću raditi. Razumiješ kad ne mogu. I onda sam molio i da me puste na mjesec dana da se opravi. Malo pondać dosta posla i dozvolili su mi to. I onda sam se nakon mjesec i pol dana javio, razumiješ ti, i prime me na posao ovdje blizu na Hanu. Razumiješ ti, tu sam ravna cestu od Livna do Sinja, puni 8 mjeseci. Kad sam navršio 8 mjeseci, pustili su me kući, služio sam tu kaznu. Razumiješ ti, što sam bio taj njemački vojnik i šta znam. Razumiješ ti, i onda u tome vremenu kad sam ja radio, onda sam pronašao još neke svoje kolege, kao što je bio Ante Kudžaman, kad je bio s menom u vražijoj diviziji, Petar Karajko, Jozo, razumiješ ti, i Ante Maleški, šta je, bilo je onda koliko ćeš, razumiješ ti. I bio je Koljan Jure sa Zelova, bio je Gabrić Ivan, bio je sve sa Zelova. I onda sam, razumiješ, poznava još ljudi naši, razumiješ ti, bilo je ovdje Žbljeva, razumiješ ti, dvojica, Ante Poljak, bio ti je taj Petar Blaj Zicma, Ban Jozo i bilo je više koje sam ja poznao, ne mogu ja sad sjetiti se, to je već 50-60 godina, razumiješ ti. I onda sam tako neko vrijeme bio ovdje kući, dođe mi pozdrav, ponovo 2 godine u Jugoslavijsku vojsku.
pošto je svima ljudima bilo dozvoljeno sa strane ti partizanske komande da moraju proći 4 mjeseca. Ja sam se nadao da će tako i meni biti, ali moj odbor mene na drugi način obrio. Kazao mi je da nisam bio nikakvoj neprijateljskoj jedinici, s tim da ostanem 2 godine u Jugoslavenskoj vojski. Ja sam onda dobio poziv, odšao u Jugoslavensku vojsku, otišao sam u 48. diviziju na Doljansko jezero, bio mi je komandant general Kosta Nać. Razumiješ, kad sam došao tamo, onda je morao svak svoje podatke ispunjavati, gdje si bio. Ja sam ispunio podatke, bio sam od do u vražijoj diviziji, razumiješ ti. Kad su oni to tražili, razumiješ, vojnog osijeka, dolazi ovdje iz Sinja, tamo meni u tu komandu 48. divizije, dotični drug nije bio nekakvoj neprijateljskoj jedinici. S tim sam ja, dobro kad nisam svršio, razumiješ, na vojni sud. Oni kažu da sam laga, a ja da nisam, pa i nisam, ja nisam laga, nego kome je to tio, šta ja znam ko mi je to tio podvaliti, da ja samo slučajem 2 godine još vojsku ili da me tamo ubije, nestane, šta ja znam kako mi je tijelo podvaliti. S tim sam ja tražio na novo podatke, pa sam slao ovdje kući, razumiješ ti, tražio svjedoke, svjedoči su posvjedočili, razumiješ ti, da sam ja bio. Ali komandant vojnog osijeka bio je Vidurnuć, iz Glavica. On je kazao, kad ste se da izmineš posrali, sad nemojte lizati. Meni dođe tako pismo tamo i ja prenesem pismo komandantu svome bataljona, pa komandant bataljona komandantu divizije, razumiješ ti, i tu se povukla jedna velika rasprava, razumiješ ti, i ja moram prijaviti se na raport od komandira pa do generala. Tako sam izvršio kod komandira pa i kod Kostinaća. Kad sam došao kod Kostinaća, kazao mu sve o čemu se radi, kako, pomilovao me po glavi i rekao, ostani u jedinici, budi vojnik kakvi jesi, ne boj se ništa. Kad sam se ja vratio i kazao ovim mojim oficiri, nišim šta mi je rekao Kostanać, onda me jedan Crnogorac, bilo mi čovjek, pošten čovjek, bilo mu i ža, kako sam ja to stradao. I onda on meni govori, Brčiću, kaže, zašto, ima li još ovdje iko koji je bio s tebom? Govori, ja znam šta je, ima nas ovdje, mora biti 2 godine. Sve koji su bili s menom vražio diviziju, ja je poznam, bili su pretežno Garašnice, Bjelovara, ljudi. Pa kad dobro, kad ti kaže, znaš, ajde ti meni kaže, bilo je vojnici, daj tvoju komandu. Ja ću komandovat, ja govorim njemu, ja ću komandovat, on će izvršavati, ne boj stvarno treba bude komandovat. Onda on meni dozvolio da postroji ta 2 voda ljudi koje ja poznam i ja ću komandovat njemački. I ja sam njemu lipo svim kazao, slušaj, sad ti nikad izvršite onu komandu koju ja budem komandova, razumiješ ti, vi radite po njemački, razumiješ ti. Kad ja to bi on dozvolio, ali pokupljene ljude postrojio, ja komandujem. Abteron, štel, kad to stede mirno, razumiješ ti, onda ja njemu komandujem, razumiješ ti, gewehr umen, gewehr ab, Abteilung Stillstand, die geradeaus, links schwenken, gleich schräg Marsch, razumiješ, Auge links, Auge rechts, i pot ja to komandujem, razumiješ, sve to ljudi izvršili, onda sam dao njemu pozdrav, razumiješ ti, tome oficiru iz Crne Gore, dao sam mu pozdrav po njemački, razumiješ ti. I kad smo izvršili taj pozdrav, onda je rekao, moj Brčiću, od mene nećeš nikud. Vidim da si bio i vidim da si pošten, ali šta ti koristi kad ste utrapili, kada ne budi toliko. Ostao sam 2 pune godine, bio sam dobio čin podoficira, nisam išao ni u kakvu školu, s tim što sam ja više znao nego njihov oficir. Onda je njihov oficir bili 48. stupili Makedonci u partizane, poručnika, ne zna ništa u vojski. Ne zna ni pripisat latinicu, ne zna, naš bio Merlović i komandant iz Dicma, Merlović, bio je pravoslavac, bio pravi čovjek. Razumiješ ti, on je komandant i hoće da se čita zapovijest
mu propiše latinicu, on ne zna niko pripisati. Onda ja moram pripisati latinicu na ćirilicu, tako onda on ne razume, šta će ljudi, Makedonci nisu učili latinicu, ne znaju. I tu su se ja donekle probio dobro i bio sam prošao ka dobro i gotovo. Kad sam došao ovdje kući iz Jugoslavenske armije, onda sam, razumiješ, mislio, sad sam miran, ali onda sam tek i najava kad treba. Praću ovako, razumiješ, ti došao kući, šta će, dižeti meso, dižeti bunu, dižeti žito, dižeti sve. U mene u kući 10 čeljadi. Nas je bilo 7 dice oca, 5 sestara i nas 2 brata. Brat mi je bio oženjen, razumiješ, ti imaš 6 dice, on je stradaš, a sestra se poudane. Ali brat je imao 6 dice, on je svi danas živi, a on ostao u Mariboru, niti zna više di je završio, ni di je pokopan, nikad nisam čuo više za njega, razumiješ ti, i kućaš. Mislio sam bižat kugod ili na posao, ili u poduzeće, ili bižat preko granice, bilo, samo da nisam tu, ali šta ćeš, starac mi je otac i mater, ostali, nevista sama i 6 dice, mora se baciti u poljoprivredu ili bilo da spasim tu dicu, razumiješ ti, da ne crknu obrati i odgolotije. I onda sam bacio se u poljoprivredu, radio, mučio se i tako sam i podigao, razumiješ ti. A ja sam bio uvijek, kako bi rekao, na meti, tražio sam pašu u Njemačku, nisu mi dali, tražio sam lovačku dozvolu, nisu dali, ne dati niklu na udbu, ti se što dovodi greška u selo, ja sam odmah na udbi. Tako da sam živio to čitavo vrijeme u strahu, sve, evo do 1991. Kad je došla 1991. stupili smo pomalo u Hrvatsku i opet, razumiješ ti, tako da sam se javio od 70 godina kao dobrovoljac i bio sam 10 mjeseci u gardi. Malo sam pritrpio leda i nisam mogao izdržavati sa stariji čovjek, ili tako, nisam mogao izdržavati, ali sam ostao najviše jer sam vidio da su ljudi neiskusni. Malo dobiješ municije, on je puca bespotrebno, razumiješ ti, on misli da je položaj ništa, razumiješ ti, tako da sam se ja mučio da bi došao s njim, da je ukopan, da i lovačkim puškom čekamo neprijatelja koji vozi tenkove i razumiješ ti sve. Onda sam bio, najprvo bio to u Hrvatskoj gardi, razumiješ ti, napali smo kasarnu, čuvali općenu i bacili smo se na Kamješnicu, tako da ne bi Jugoslavenska armija se odozgar pobila iz Bosne ovim putom glavnim koji je bio tu, smo minirali put, čuvali mine i eto tako, razumiješ ti, da slučajno naiđu. Ali inače nismo bili u jakim borbama, jedino digo nas je top od ovdje od Šilovce posjetio koja granata pala bi oko nas. I tako sa 8-10 mjeseci nastala jaka zima, ja nisam mogao izdržavati, povozio se svojoj kući, malo sam bio ponosan, razumiješ ti. I ja od ove čitave njemačke jedinice nema ništa, već još jednu kašku, razumiješ ti, koju čuvam za uspomenu. Ono sve otišlo ća. Još sam ti zaboravio jedno reći. Znam sve što je se događalo od Blajburga do Dravograda pa do Maribora i ono u Mariboru, ali samo me jedno zanima. Zanima me ovo što je se događalo u Zagrebu u Prečkom logoru. Tu je umiralo ljudi, što sam i ja bio kao bolničar u baraki, razumiješ ti, pa ko zna koliko je umrlo dnevno. Jer mora umirati teški invalid, nema hrane, nema zavoja, nema doktora, nema ništa. Mi kao bolničar, razumiješ, nismo mogli ništa, već ako imaš toga mu dati, daj, a šta ćeš mu dati, razumiješ ti. To je umiralo i mene su partizani dobijen od njih, kako bi rekao, jedno pismo. Uputu me doli ispod Savskog mosta, ne ispod Jaruna, ono selo, ne znam kako se zove. Tu su bili ljudi kao na selu, imali su konje i uputu me da gonim mrtve iz Prečkoga u Stenjavac. Povrh Stenjavca bila je jedna velika rupa, bagerom iskopana, pa ko zna koliko su mogli iljada ljudi u tu rupu stati. Pokopavali su i Njemci, pokopavali su i uredno. Prema katoličkom
kopanju glavu zapad i lipo i sve postroji, onda dođe bager, opet pospe jedan sloj, pa drugi sloj, pa treći sloj. Koliko je tu upalo hiljada ljudi u tu rupu, ja sad ne znam. Ja znam samo što sam i koliko sam ja kolao ta, razumiješ ti s tim što bi partizani, sa su civilni ljudi pljuvali one ljude koji vode u to kola i te mrtve. A oni su upućivali nas logoraše, tako da ljudi privatni ne pljuju njizi, nego nas, daju nam pušku bez metka, razumiješ ti, i ovo misli civil, misli kada je puška na tebi da si ti partizan, a ja nisam bio partizan nego logoraš, i tu sam gonio ja ljude sa ljudi civili koji bi se digli, prisilno, ako digne čovjeka mora izvoditi mrtve. I razumiješ, u tu rupu svaki sam čuo gdje ste jame, gdje ste pokopi ljudi, gdje ste rovi u Mariboru i sve, ali ovdje u Stenjevcu nikad nisam čuo za tu rupu koliko tuljana ljudi ušlo, niko to ne piše, niko to ne čita, niti ja znam kako to, šta je to, nije to groblje, nego je to jedna jama iskopana bagerim koji su tu pokopavali mrtve, pa nikad nisam čuo šta je stoji, kako je stoji, i jel tu ima kakvi spomenik, jel tu ima išta. Toliko, ljudi. To vam se točno nalazi povrh Stenjevca jednu 400 metara u jednoj polubrdini. Ima jedna popovska kuća, potom sam dobro pozna, kad mi dotrali mrtvi, onda bi ja jedan gladan gleda koju šljivu ubrat. A ja se svrnio na šljive i potom me pop izgadi me. On je mislio, partizana, on ne zna da sam ja gladan, da krepaju ga, da sam logoraš. Pop me izgadi i ja sam se vrnio utjeka iz njegove bašte i došao toga civile, vratio se nazad u logor. Eto, toliko to sam dobro upamtio. Zaboravio sam na kraju kazati, razumiješ ti ove podovstire, niže podovstire koji su nam bili dešetari, koji su tamo ostali na Blajburskom polju. To su bio Untrovci Raška, Untrovci Enk, i Untro Felberber bio ti je Gruber. To je bio moj komandir voda, razumiješ, oni su to na Blajburskom polju ostali, gdje je ko završio, znaš kako je kad se vrši ona napane na Piliće, onako da je Pilići bili, tako smo mi tu se razišli na Blajburskom polju, gdje su oni ostali, gdje su došli, kud su, kamo, ne zna ni ja.
istina vječno živi.